Governo foi ponto tolerância lorun ronulu recensia fulane, onde respeita a comunidade chinesa, nebe celebra tina phone. Governo lihusi reunião Conselho Ministro quarta-feira decide for tolerância de ponto e lorun ronulu recensia, fulan janeiro tinan rua ronulu recen lima ba ocasião tinan phone sinaniang, nebe semono e a quarta-feira semana oing. Vice-ministro Assunto Parlamentar, Adérito Hugo da Costa informa, razão governo for ponto tolerância idane, atu respeita a comunidade chinesa em Loronbot. Sing lorong tina fong chinesa ini itu dan tanah maka kalau di sedang toleransi ponto dia bentuk lebih respeita comunidade chinesa sini Loronbot. Ini sampai banyak kita masalah religi yang sejauh Katolik, Muslim untuk ya país baru nene esperar los vida los puntos toleransi punto nene esperar balu to semana na jeta respeita ba comunidade chinesa sini Conselho Ministro ini kota tu oferta ba ini respeita ba nene toleransi punto Iya toleransi ponto ele funcionário seria de uma sacente estado sini considera saya nessa feriado do outubro isso é parte toleransi ponto ini terusnya aktivitas sira eksekutifnya nabe ke hal serius sampai hal serius continue pasir lagi terus sampai prinsipio atendimento telah lihat periode toleransi ponto ini normal tidak boleh cukup balu perintah satu interpretasinya dengarnya edifício taka tadi. Reportagem Fifanya de Carvalho, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha, hane botão subscribe, like, halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.